Abasetsi babazagenda ubu bibereye gereza mu gihe abandi barimo kugaragaza uko bitegura kwibaruka imfura yabo. Ubona wundi nifata ku mavuta wabazaga The Ben ati ngo twereke inda y'umugore wawe, wagira ngo niwe wamushatse, wagira ngo niwe ushinzwe kujya gutera inda. Ubu fata ku mavuta yibereye muri gereza mu gihe abandi barimo guserebura iminsi mikuru naho we ariko kagori. Rero aya ni amakuru atari ivumbi, mwebwe mukurikira Retina ubundi twikomereza. Ikaze. The Ben n'uwikeza Pamela baherutse kwizihiza isabukuru y'umwaka bamaze barushinze. Bagaragaje ko bitegura no kwibaruka imfura yabo nk'uko amashusho bashyize ku mbuga nkoranyambaga abyerekana, no mu ndirimbo baje gusohora yitwa True Love. Ndizera ko wayibonye nayo yagaragaye uwikeza Pamela, bigaragara ko afite inda yitegura kwibaruka imfura yabo. Ibyo uyu mugore yitegura kwibaruka byagaragaye mu mashusho yasangije n'abantu kuri urubuga rwe rwa Instagram. Aya mashusho yafashwe ubwo The Ben yafataga y'indirimbo ye yise True Love. Yashyizemo umugore we ndetse ariyo yanashyize hanze ku munsi wo kuwa 26 saa 10 z'umugoroba. The Ben yasezeranye imbere y'amategeko n'uwikeza Pamela kuwa 31 ukwakira 2022. Ibirori byari bikurikiye ibyabaye mu kwakira 2021 ubwo yamwambikaga impeta y'urukundo bakemeranya kubana. Nyuma y'ibi birori kuwa 15 Ukuboza 2023 nibwo The Ben yasabye anakwa umugore we mbere yuko bakora ubukwe kuwa 23 Ukuboza 2023. Uyu muryango wizihije ibi birori mu gihe The Ben akomeje imyiteguro y'igitaramo ateganya gukorera muri BK Arena kuwa mbere Mutarama 2025. Iki gitaramo yise The New Year Groove byitezwe ko azanamurika album ye nshya ikaba iya gatatu akoze kuva yatangira umuziki. Kugeza ubu amatike yo kwinjira mu gitaramo cya The Ben yamaze kugera ku isoko. Iya make ikaba iri kugura ibihumbi 5 by'amafaranga y'u Rwanda, naho iya menshi ikagura 1.5 miliyoni y'amafaranga y'u Rwanda. Ndizera ko iki gitaramo muzakitabira muri benshi kuko iki gitaramo kirateguye kuko kiri guterwa inkunga na Smart Ingeni Techno Forza n'izindi nyinshi cyane. Urumva ko iki gitaramo kirateguye. Rero muhawe ikaze mwebwe muzitabire igitaramo ubundi mwishime murye ubunani mutangira umwaka mushya muhire mu gitaramo musangizwa na Smart. Ngewe wabagezagaho aya makuru ndi Lilbi Osama. Iyi nkuru turayikesha Igihe. Ciao ciao nakagaruka. Shalom.